Poštovani građani Crne Gore, veliki pjesnik bi rekao: razvedri mi iznad gore crne. Ne znam jesam li lud, jesam li više upamet slušajući ove selektivne brojke i brojeve danas i od našeg premijera i po novina i sa svake bande nekakvo mesijanstvo, nekakva rješenja. I onda kažem, gdje mi prođe vijek. Znači, građani Crne Gore, ovo sve što ste čuli, što čujete, shvatite sa rezervom i dobro promislite. Ništa to nije utemeljeno ni u svjetskoj dobroj praksi, niti u svjetloj budućnosti Crne Gore. Danas je ubačeno u jednu temu tri mnogo važne teme. Kada smo osnivali DRI, ne znam, prije 10 godina, tada je rečeno da će to biti četvrta grana vlasti. Ta četvrta grana vlasti s pravom, imajući u vidu koje čini i što radi, zaslužuje da bude pripečak današnje priče. Ako može u DRI-u da bude neko koji je bio glavni čovjek za afere Snimak, koji nema ekonomskog nikakvog kredibiliteta, onda to i zaslužuje. Želio sam samo da, kada u pitanju DRI ovog, da kažem, slušajte, uvijek ću posljednje pare davati za moj pokret za promjenu, da bi opstao i da bi se suprotstavio vam. Bilo to zakonito ili nezakonito. Poštene pare moje porodice. Ali sada ću drugačije da se okrenem. Ministre, slušajte me dobro. Ovo je jedna od najvažnijih tema. Ja u svome nekom mentalnom sklopu imam nešto što su me naučili vas svi ljubici život, da uvijek gledam naprijed. Da od pozadi gledam neko iskustvo. I to iskustvo zajedno sa nekim svojim viđenjem ubočim u nešto što je neko moje preskazanje i sve ostalo. I zato je moj, sada ću otvoreno da kažem, jer u Crnoj Gori stanuje laž, zato je moj CV jedan od najjačih danas u Crnoj Gori. Građani Crne Gore laže što pričaju o meni, o Demokratskom frontu, pogledajte moj CV koji sam zasluženo dobio. Ministre, ja bi sad mogao vas da rasturim kada u pitanju 2017. godine. Pa da vam kažem, jesam li to činio, govorio, jesam li to upozoravao, jesam li to upozoravao, neću ništa oko toga. Znači, mogao bi oko Montenegro Airlinesa, mogao bi oko neusaglašenih stvari, oko rebalansa, oko hiljade stvari. Vi ste pokušali u posljednjih 2 godine mnogo toga da učinite kako će se to trošiti i osim tog invalidskog DRI sad uvoditi i unutrašnju kontrolu. Vidjet ćemo kako će biti, da li ćemo racionalno govoriti ili ne. Ali, ministre, posljednji vaš i moj razgovor, ja sam vama dao pohvale. Vi ste se saglasili sa mnom da se mi nalazimo u najtežoj ekonomskoj situaciji, da se mi nalazimo na prekretnici, da mi imamo nasledstvo korumpiranog neoliberalizma, da su naše institucije zatočene, da su naši glavni resursi zatučeni, da je naš društveni proizvod katastrofa, primitivan, nekonkurentan, da su naše ogromne obaveze samo oko ekologije 2 milijarde. Kako ćemo to uraditi, na koji način? Ministre, mi smo bili u saglasju da trebamo da reformišemo finansijsko tržište. I vi ste meni rekli, Razvojna banka, ja sam za nju. To je samo jedan dio od onoga tržišta novca. Pa ste pričali o tome da mi moramo da idemo pametnim razvojem koji mora biti minimum 10%. I ministre, ono što vam zamjera, poslije toga jeste bili možda opčinjeni sa mnom ili sebe gledajući u gledalo i istinu kuda ide danas svjetska ekonomija, vi ste mnogo malo učinili. Prvo ste trebali da kažete premijeru, ja znam da je on to iz druge oblasti i ne može se naučiti ekonomija i ne može se pratiti svjetski trendovi
ako nisi strašno promišljen, ako mnogo ne znaš. I ja mu ne zamjeram što nije vrhunski ekonomista, da ne rečem nešto drugo. Ali zamjeram vama, ministre, što ga ne podučite, da ne daje selektivne podatke, nego da kaže istinu. Što ne kažete njemu i kolegama drugim da ne prave gluposti, jer nemamo vremena za glupost, nemamo resursa za glupost. Druga faza autoputa, ovako, ja sam sve išpartao što vi govorite, ministre. Pogledajte, i premijer, i vi, i vaš intervju sam ga, pogledajte kako sam ga iškrižao. I pozitivno i negativno. Tako da sve živo mogu da kažem. Ukoliko napravite još jednu glupost, a najavio je premijer da će napraviti glupost sa drugom fazom, nama nema boljitka, ministre. Ministre, nemojte da se falite 5., 6., 10. mjesto. Nije to pošteno, nije to fair, nije to ljudski, nije to crnogorsko. Mi smo dolje na dnu, 100. mjesto zauzimamo i da li ide žaba 1 kilometar ili 1,5 kilometar, ide žabljim putem. Island, Irska, moje ljubavi, zajedno sa Českom, imaju 9% rasta bruto društvenog proizvoda, imaju ga 1000% više od nas. Nemaju 0% zaposlenih, 100.000 tona, 1.000.000 tona alumina prerađenog. Ministre, što mu ne kažete, čemu je ovaj rast? Da Bog da da nam bude jedinica ispred. Ko se ne raduje rastu bruto društvenog proizvoda? Ali on je posljedica tražnje koja je kratkoročna, autoputa i sve ostali. Je li tako, ministre? I neke pravne države koje je počela da liči na pravnu državu. Ministre, to nije nešto što je strukturna reforma. To nije nešto što je realna ekonomija. To nije nešto što je uistinu reforma javne uprave. To je nešto što je počinje da se naslućuje. Ja volim, ja vam dajem podršku oko svega ostalog, oko toga. Ministre, ko povećana plata, slušajte me dobro. Ja sam promišljen čovjek. Mi smo u programu dali, upravo je Marković, koji kaže 350 eura, minimum i minimum 200, da bi ova država bila solidarna, socijalna, da bi Crna Gora bila u tom nekom istorijskom van onih koji su nas krali, koji su bili na vlasti. Ministre, matematički, to je lako izvodljivo. Ministre, ako je 500, i da ne povećavam, ako je trend povećanja, ako je 512, ako ovo dignete, napravite jednačinu, onda ćete spuštiti ove koje darikože, koji imaju platu po 30.000, pa još napravite i neke druge stvari. U ekonomskom pogledu, ministre, gledajte ovo, Portugal je napravio čudo, eksploziju, nije smanjivao javnu potrošnju, nego je povećao javnu potrošnju. Pa ako povećate plate, smanjite sivu ekonomiju, povećat ćete tražnju, povećat ćete prihode u budžetu i sve hiljade drugih stvari. Ministre, ja hoću sad vama da kažem da je Crna Gora na najvećoj prekretnici što postoji i da smo mi iz Demokratskog fronta utemeljeni u ovom i da smo mi najveći rodoljubi i da smo proželi našu alternativu. Kako će Crna Gora da liči, da bude Češka i kako će Crna Gora da bude Island, Irska. Jedna je u Europsku uniju, druga nije u Europsku uniju, jedna u tranziciji, druga nije. Nije važno to Evropska unija, nego kakav ćeš Evropejac biti, kakav ćeš model kod sebe napraviti. Ministre, hoću za mjesec dana u svemu ovome što sam rekao, sve naše inicijative, pošto je kratko vrijeme, i oko pravne države, i oko reforme finansijskog tržišta, i oko realne ekonomije, i oko energetike, i oko razvojne banke, i oko onih 2 milijarde što nas stoje u lopovskim komercijalnim bankama. Hoću sve to da bude u razvoj Crne
država stane iza toga, tada, ministre, nema nikakvih problema da Crna Gora brodi jako. Hoću one lopovske ugovore da skinete. Nema izvoda crvenih boksita. Ne može da komanduje s realnom ekonomiju kondukter i pilja. Mene je cijel život trebao da učim da bi nešto znao, a mnogo toga ne zna. A on, cijepajući karte, čiji je on čovjek, ministre? Čiji je čovjek onaj koji komanduje s aluminijskom industrijom? Hvala profesore, 11 minut. Zbog Crne Gore hoću da budžet bude proizvod toga. Ministre, evo preorasao vaše dokumente i oko fiskalne, i oko javnog duga, i oko neusaglašenosti. Nije važno. Ništa nije važno što je prošlo. Ništa nije važno. Važna je budućnost. Pravna država, revizija, i brodimo iznad 10% kroz realnu ekonomiju, kroz državni kapitalizam. Kina će biti 25. godine prva država u svijetu. Rusija treća, Amerika četvrta, Indija druga, Evropska unija. Sve se, ministre, mijenja. Ovaj ovdje, do njega... Hvala profesore, 11 minut. Za vas nisu sposobni za takvu Crnu Goru.